released from in the morning. ба Русия неву ба Кореяи Ҷанубӣ рафтед. дар Тоҷикистон маош кам аст. чапа гашта омдигоҳ бисёр. либосҳои махсус медиҳанд. пулаша на месте расход мекунад. онҷо фақат рабочий виза дорой мегирад. баъди дарс кор меёванд магазинова. тақрибан чӣ қадар маблағ сарф мешавад? агар 12 соат кор кунед $100 метиҳад барои занҳо. фақат ки ваҳова суст кор кунед маъқул не. келин каданам дар кор, духтар буроадинам дар кор, ҳозира шароит ба намерасад. визашон пулаша буроадигашон не. моро пайгирӣ намоед. салому алайкум дӯстон, бо шумо ҷамшеди маъруф ва ин подкасти садои муҳоҷир аст. подкаст дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ ҳарф хоҳад зад. фасли аввали подкасти мо аз мушкиливу дастовардҳои муҳоҷирон қисса мекунад. дар ин подкаст бевосита бо худи муҳоҷирони корӣ ки меҳмонони асосии моян аз ҳаёту рӯзгор, кору фаъолият ва таҷрибаву саргузаштҳои онҳо суҳбат мекунем. меҳмони навбатии мо муслима ном доранд. салом муслима, мехостем ки дар бораи сафари аввалини худ ба Кореяи Ҷанубӣ нақл кунед. чаро ин кишварро шумо интихоб кардед? асосан ман мехостам барои пешравии зиндагонӣ. аз оне ки дар Тоҷикистон маош кам аст, барои ҳамин ба Кореяи Ҷанубӣ рафтем барои меҳнат кардан. дар он ҷо рафтем асосан забонро донистан лозим. агар забонро донед дар ягон ҷо дар намемонед. камутум донамам рафта дар доираи 3 моҳ забонҳои онҳоро ҳам омӯхтем. яъне шумо забонро дар худи ҳамун Кореяи Ҷанубӣ омӯхтед? албатта. то рафтан намедонистед? камутум айнҷа ёдгифтага будам, бисёр не, ҳам ту ваи телефон. яъне аз телефон шумо омӯзиш? дар ягон марказҳои омӯзишӣ нарафтед? не якбора мерафтага шудем. як ҳафта ва ҳамин билет гифтем. ман намедонистам ки даро мебурод виза. як моҳ бубуромад, ман худам кор мекунам. вақт наёфтам ки ягон ҷо рафта омӯзам. пеш аз ба муҳоҷират рафтан чӣ хел тайёрӣ дидед ва ё умуман бетайёрӣ ба он ҷо рафтед ё бо маслиҳати касе рафтед? қидим мерафтигаҳо маслиҳат кардем мои гурун рафтан. якум бор мо ки онҷоҳои намедонем раҳашак дар дунё онҷо чизе мешад. маслиҳат карда қати ҳамон дугонаам ки рафтем. дугонаи шумо пештар ҳам рафта буданд? соли 2014 эси мерад вай бо шавҳараш ба қати ҳамон рафтем. дар ягон ҷо мушкилӣ набуд, чунки вай маслиҳатгар ба қати мо буд. вай чанд сол эси рафта мебиёд. қати вай рафтем, мана ҳама ҷои нишон дод, ҷои хоб ҳамаша таъмин карда, ҷоҳои кор. мана забона бо қати ҳамаҳо ёд гирифта кор карда омдем. тақрибан чӣ қадар гаштед дар Кореяи Ҷанубӣ? 3 моҳ. 3 моҳ. яъне 3 моҳи пурра ё ин ки? 3 моҳи пурра. ин кадом мавсими сол буд? тира моҳ, аз моҳи сентябр то декабр. вақте унҷо рафтед, ман мехостам фаҳмам ва умуман шунавандагони мо мехоҳад фаҳмад ки ҳамин ҷараёни ҳуҷҷат омодакунӣ чӣ гуна сурат гирифт? шумо гуфтед ки масалан умедвор набудед ки раводид ё ин ки виза яъне тез барои шумо пешкаш мешавад, аммо зуд пешниҳод шуд. дар солҳои пеш ҳамин раводида дар муддати 6 моҳ як хелоя 1 сол дуран дароз мебуроаданд. ҳамин хел маслиҳат шуд ки ҳозир тез бурмудоз документ спортон даро омда метонитон гуфта. соня аунҷа пеш документ мекардигаҳо, приглашение медодигаҳо. аввал контейнер ба мошинои зада ҳама документа мошин биёд, сони приглашение медоданд. ҳамин киди ҳамин одам биёд гуфта. ҳамин доираи мо рафтагива ваҳо ҳамин хел қоида буроаданд ки приглашение кадиам мешад. ҳам приглашение ҳам ту фисондан мана мо ба солису додем. дар муддати 30 рӯз буромад. вақте ки дугонам мо билет гифта ки мо мебуровем ки гуфт 10 рӯз ба мо билета гифта бе тайёрӣ хай ҳамту чизои дар Корея гифтиму рафтем. мо яъне мақсади сафаратон маълум карда будед ки яъне барои чӣ меравед дар он ҷо? барои гирифтани раводид? раводид ба бизнес виза гуфтагӣ. аз Тоҷикистон фақат бизнес виза дода мешад халос. ман мехостам барои муҳоҷирон агар контракти ҳамин рабочий виза пешниҳод карда договор бандам бисёр хуб мешуд. агар 3 моҳ нею 6 моҳ ақаллан кор кунад, сали пешравӣ бо бисёртар нағз мешуд.
خب مسلمه من میخواستم یک چیز دیگر رو بپرسم که شاید به علتی گوییم که زبان رو ندانستن هم ندهند روادید رو، اما در تجربه شما چخیل همین جریان صورت گرفت؟ وقتی که ما روادید رو میدادیم پرسیدن شما اینجا برای چی میروید؟ برای بیزنس گفتیم، برای اون که همون حجتی ما برای بیزنس تیار شده بود. برای بیزنس گفتیم دادیم، خیلی برآمد، لیکن زبان رو دانید بسیار خوب میشد. خیلی رفتیم مشکلی کشیدیم، ما نه اونجا یاد گرفتیم. گاوزنی هم جدا ندانیدم، آنها ایموی برید کردن میفهمونن، یعنی کمک میکنن. کمک میکنن. آسانش یاد میگیرید، قهیناش خیلی نفهمیدگینده کمک کده نشون میتین مینا اون تو کن اون تو مون همه خلاق کده کار کنیم. خب مسلمان ما میخواستم اکنون درباره کاری که در اونجا کردید پرسیده باشم که شما اونجا رفتید با کدام کار مشغول شدید؟ آیا برای شما انتخابی کار بود یا اینکه شما علاقه میدونستید که کدام کار رو رفته میکنید و عموما چگونه کار پیدا کردن ممکن است در اونجا؟ در اونجا همین خیلی اوفیس ها هست که همه مهاجران میرن. در اونجا یک کلان ناشون های سجان میکن، یک شوفیرشون های تاگه داری همون اوفیس ها و موشنو میستد و مهاجران میرن و همون سجان به از заводу заказ میشد. من به دوتا زنک فرسان چطور برای سтройка ما دکفیسان همش به نکلادنوی کده نامشه نیسته موشناشون های مخصوص هم یک تا سپرینتر به مثلا دو زکاس شون زکاس بار میکنن، همش جوش به بوده میمونن. هشت به کار سر میشد، هفت و نیم به باید همونجا شویم، هشت به کار سر میکنیم، لباسای مخصوص میدهن. وقتی که 5 به کار برو کدن در کار با همین ماشین رفتر پایده میستد، اونجا هم تو میبروید اوواته پیشی اوفیس به میمونن، نکلادنویش میتیم پولش نمیسته رشاد میکند سانی جواب. یعنی هر روزه رشاد؟ هر روزه. заводой هست که یک ماه به یک بار اولیگ میتید، اونجا فقط رابطی ویزا تو روی میگیرد. یعنی ما که رابطی ویزا نه، برای همین هر روزه رشاد کده میبرن میبیارن پول رشاد میکنن جواب. باز برای خوندن اونجا میرن وای های استودنتسکی ویزا اکو هم میخونن اونجا میستن، بعد خوندناشون من زبان یاد میگیرن، کار کده میشه. کار کده گشتیان دکترکو پسرکو بعد درس کار میوان مگزینوه باید اونجا کار کده خودشونه کشل که میتوننده. اگر مخفی نباشد یک روزی کاری شما چقدر رو تشکیل میداد؟ ساعتش به نگاه کده اگر 8 ساعت کار کنید، یعنی برای زنکا من 8 ساعت کار کدگیم $70 $75 بود پولی موه، لیکن وها وان کده رشاد میکنن پولی خودشون که یکان خیلی دیگه خیلی پولای کار نمیفرمان. ثانی امجو اینجا رفتگی بیزنس ویزه و موشی میخردگی ها میگذرانیم شاتاشون به وها دلار میتیان. اگر 12 ساعت کار کنید $100 میتید. برای زنها مردها بسیارتر میتید. اگر مرد هم برابر کار کنه چی؟ برابر کار کندم این مردها کارهای وزمینتر میمونن، برای همین این وها زیاد. وظیفه اساسی شما از چی عبارت بود؟ коробка کردن در کار، заводи شکلات به کار کردم، شکلات упаковка کردن در کار. چیزی کار باشد کن میگید نشون میتید نتونید مینا اون کن میکنید. یگان جای مشکلی کشیدگیم نیمان، فقط که وها سست کار کنید معقول نه. اگر تیز گفتگی هاشون به مطابق باشد و ها معقول با همون اوفیسانگی سجام به تلفن میکند که همین آدم فیسان یا تلفن که گازده ممکنه معقول نشوی دیگر و آدم نفیسان دیگر چقانش فیسان میکند. شما در اویله چند نفر هستید و عموما از کدام منطقه تاجیکستان و خودتون چیکاره؟ اویله ما از 6 نفر عبارت است. من شوهرم 3 فرزندم خوشدامنم. 2 فرزندم در انیورسیتت میخونن، در شهر خوجان زندگانی میکنیم. انیورسیتایی که من خودم محاسب شده کار میکردم، حاضر از حسابی که برای کار به مهاجرت رفتم. از آنجا آمدم با بسیار کارخانه ها کار به من تکلیف کردن، معاشای کم. 2 فرزندم دگوارشون 6001 سال به دادنم در کار، کیلین کردنم در کار، دختر برادنم در کار. برای همین معاشای کم حاضر شرایط به نمیرسد. همون به من با میخواستم اگر همین 3 ماه 6 ماه کرده روادیدی کاری کنن بسیار خوب میشد. دیگر سوالی من این است که چرا شما
ба Русия неву ба Кореяи Ҷанубӣ рафтед. Вақте ки гап дар бораи муҳоҷират меравад, пеши назари мо фақат якум чи Россия ба назар менамояд. аммо шумо бошад агар боре ҳам ба Русия нарафтед ва якбора интихоб кардед Кореяи Ҷанубиро. аз бас ки ман оиладор ҳастам, фарзанддор мебошам, шавҳарам намемонанд. вақте ки мо амин барои 3 каса ман фарзандам шавҳарам мерафтига шудем, шавҳарам намемонанд, не гуфтанд. хуштоманам таъкид карданд ки рафта барои ки шуҳум ба ӯ ба авқот ҷомашӯӣ ҳамаш ба ёрдам медиҳад, мана кор бошад кор мекунад гуфта мана фисонданд. барои амин шавҳарам не нагуфтанд, набошад намемонанд. дар баробари ман мехостам фаҳмам ки зиндагӣ дар масалан Кореяи Ҷанубӣ аз нигоҳи шумо чӣ гуна аст? Масалан ҷойи хоб, шароити корӣ ва умуман барои занҳои тоҷик масалан чӣ гуна шарту шароит аст? дар он ҷо занҳои тоҷик ба гуфти ки онҳо мегӯянд бисёр шудагӣ, ҳамин оилашон ки меранд, занҳои бешавҳар зиндагони шароит маҷбур кардагӣ рафта кор карда умдостянд. барои занҳо ҳам квартираҳое ки барои фақат умуман занако хомирад ҳаст. тоҷико бисёр, ӯзбеко, аз ҳама намуди давлат одам ҳаст, ҳар хел забонҳо ҳаст. ҳамин энимо кун бизнес виза будам ба хай моям ягон хел ман мушкиле кишидем, ягон тошон забони бад не корейсоям бисёр ҳам одамои нақс чӣ хел гӯям ё ки ман ба ягон хел гапои пасту баланд задигошон не ҳамашон нақс. кор кунид мақул, ягон хел ҳурмат мекунад, эҳтиром мекунад. сони квартирашон қимат. агар якта квартирава мисол 6 кас 8 кас хоравад арзонтар мефурод. масалан мо 3 кас якта оила будам ба якта квартира снимат кардем, як моҳ ба $400. унҷо кор кунид мешад, агар кор накунид тӯре намебиёд. вақти мо рафтигоя бисёр буданд ки кор накарда 3 моҳ масалан додагӣ бошад 25 рӯз ба 1.5 маҳ ба чапа гашта омдагӣ бисёр одам даромдагӣ буд. унҷо ҳамихел даромда нелегало мегӯн бисёр мондагӣ, кор кам буд, одам бисёр буд, кор ҳаст нест не, аз ҳисоби ҳамон бекор мондан. сони ваҳо кун умдан ман намедонам визашон пулаша буратигашон расходашон бураташон дига намерад хелако. барои гирифтани раводид тақрибан чӣ қадар маблағ сарф мешавад? барои гирифтани раводид барои якум бор рафтан $2000 расход мешад. билеташам қимат, то дар онда рафтани $3000 ҳар як кас расход шуд. яъне барои билет тақрибан $1000 сарф шуд. вақте ки мо билет мегифтим ҳамон 10 рӯз ба мо тез рафтан мо дар кор буд, $1250 ба ҳар як кас билет гифтим. 2500 сомон. шумо аз куҷо парвоз кардед? аз Тошкан. рост ба худи Южной Корея. خب من در باره که شما کارهایی گفتید میخواستم اول فهمم که آیا روزهای استراحت هم بود؟ کدام وقتا شما استراحت میکردید؟ بسیار فقط روز یکشنبه. فقط روز یکشنبه استراحت. دیگه روز پوره یعنی 6 روز کاری بود. 6 روز کاری و اگر همین زوادی که من کار کردم و ها زکازشون بود، ایدهشون بود و ها کار کردنشون در کار بود کار کردیم. لکن از روز دوشنبه و ها 5 روز کاری دارد. همه زوادش مردکا و شنبه یکشنبه کار نیست. 5 روز کار میکند تمام. خراجاتی که شما نامبر کردید مثلا برای گرفتن روادید، برای چپتخری و حتی مثلا اجاره‌ای که اونجا گفته نرخش خیلی گران است. آیا 3 ماهی که شما کار کردید مبلغی که از اونجا به دست آوردید توانستید که اون رو روی پیش کنید؟ پیش از رفتگی ها پرسیم بسیار آدم کم بودگی، نقص کار میکردگی، معاشش نقص بودگی. از حسابی که بسیار آدم شدگی اولی کم باشدم همه کار کردن، کار کردیم، روی پیش کردیم. خیلی کم باشدم زندگانی شرایطش بهتر کرده اومدیم. آیا تصمیم دارید که باز روید و این نوبت میخواید که با همراهی عائلتون روید؟ البته میخواستم که اگر همین روادید ها رو حاضر در دوامی 6 ماه 7 ماه برآوردند تیزتر برارن رفته اومده کار کرده میخواستم رفتن. خب من میخواستم که در همین وقتی که شما به سفر رفتنی شدید یا اینکه در همون سفر رفتید با کدام مشکلی ها روبرو شدید؟ آیا بودن مشکلی که شما مثلا به تشویش آوردن؟
که شاید اگر باشند برای دیگر زنها و دیگر نفرانی که میخوان به کوریه روند دونند که کدام مشکلی ها اونها انتظار شدنش ممکن. میرفتن زنهایی که به قطیمو رفتگی کلان سالاشون کلانتر بودن، به قطیمو رفتگی یکتا زواد برفتن کار کده نتانستن، مثلا راست ایستاده نمیتونی یا سلامتشان نمیبدارد یا پاچکشان در میکند، اونجا همین کار میکنید یا 8 ساعت یا 12 ساعت راست ایستاده کار کردن در کار، لیکن هر 2 ساعت به 10 минут перерыв، обед 1 ساعت، ужин اگر باشدم ужинش هم 5 ساعت اکن تاب آوردن در کار. باز یک مشکل همین بود که رفتیم اجاره خانه، آدم بسیار رفتگی بود، خانه نبود، اینجا با زکاس کدیگه بود دوگانم تا خالی شدنشه 1 هفته 10 روز مرتا قطی مرتایو زنها قطی زنها همه جا به جا شدیم. بعد خانه خالی کدیگه بود که سانی همه با اجاره علایده برامده و کده آمدیم. اجارش سالی مشکلش بود حاضر، لیکن آدم کم شده که میگن خیلی جنگی ها کدیم و صحبت میکنیم، خانه ها بسیار خیلی قیمت باشدم، لیکن کریسا بسیارش به خیال من خانه خودشان نه، چخیلی که ما اینجا خانه خدا ما زندگانی میکنیم و ها همشان که کوارتیران زندگانی میکنن. من پرسان شدم برای چی اینها خانه خودشان ندارن، معاشای نقص به کار میکنن، برای اون که آنها نلاگاشان بسیار قیمت، برای همون و ها چیم نلاگ دادن کوارتیره گفته استادن بهتر بود است. چی تجربه ها از اونجا برداشتید برای خودتان؟ برای شما چی چیزایی خوب گرفتید که میشود که در زندگیتان اون استفاده کردن ممکن؟ یعنی ما مثلا 18-20 درام ما علاقه دختر برادن ما در کار، کلین کردن ما در کار، یعنی وقت 30-35 شدم، بعد همش اول میخوند خودشون میدارن، شاتاشون به پول شدنش در کار، بعد به شوهر میبرن و بعد زن میگیرن و تکاشون به موش میگیرن، سانی بسیار هم اپی خودشون و ها سانی میخواه زندکاشم بینی دیگر 55-60 ساله 25 ساله 30 سالی ما باییم، همش ستروینی خیلی فربی خیلی همش اوقاتشون دیتیچسکی نون نمیخورن، گرونج جوشاندگی کجا که مثال ما رویم اول نون نمیمانیم اینی و ها گرونج جوشاندگی، بعد هر خیلی نمودایی کن سلات، همه سلات ها تون. سانی یک مشکلی من همین بود که توندی خورده نمیتونم، یک بار به سرشنده کم کم خوردم، بعد خانم و اینجا رفتیم دوگانم من به مسئله داده بود، من گرونجگیر روغن همه چیزایی که تو در کار موش گریچکا گفتگی بودیم، همجا گوشت پیاز بیخی کارتاشکا میخوردیم و همینجا باید اوقات کده میخوردیم. خب در آخر میخواستم تکلیف و پیشنهاد شما برای شنوندگان ما که آنهایی که میخواهند رفتنی به اون دولت چه ها رو به اینابت گیرن پیش از سفر و وقتی که اونجا رسیدن باز به کدام نکته ها اهمیت دهند؟ وقتی که میرن اول باید که زبان رو یاد گیرن، همشون که رفته بیملال گازده کار کده میتونن، تیز کار سلامتیشون زیاد نقص باشد چقان باشن یکان جا در نمیمونن. سپاس به پایان مسلمه برای یک صحبت خوب و صمیمی. سلامت باشید. دوستان عزیز به شما نیز تشکر که تا به آخر همراه ما بودید. با تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب ما ابونشان را فراموش نکنید. همه پیوندها در زیر همین پادکست جای داده شدند. خیلی شاد میشیم اگر در شهر اندیشه‌های خود را نویسید. تا هفته دیگر در همین وقت و ساعت ما رو پیگیری نمایید.